Om Swastiastu, alit-alit kelas 6. Dumugi sareng sami kena lan rahayu nggih. Kecunduk malih sareng Bapak Inyoman Widiade ring video pembelajaran bahasa Bali. Sane mangkin materi bahasa Bali indik anggah ungguhing bahasa Bali. Inggih, pirengang becik-becik video pembelajaran puniki lan resep panggih alit-alit sareng sami. Sedurungyane pasti alit-alit mapitaken napi nika anggah ungguhing basa Bali. Dadosnyane anggah ungguhing basa Bali inggih punika undag-undagan ring sajeroning mabasa Bali. Undag-undagan punika artinyane tingkat-tingkatan rikala mabebaosan. Selanturnyane alit-alite napi mawinan wenten anggah ungguhing basa Bali utawi tingkat-tingkatan mabebaosan. Inggih nika sane jagi lanturang materinyane indik anggah ungguhing kawentenang tingkatan-tingkatan mabebaosan basa Bali. Sane kapertamo nika kawentenan caturwangsa. Napi manten caturwangsa nika? Wenten Brahmana, wenten Ksatria, wenten Wesya. Sane tetiga niki ngranjing ring triwangsa utawi sang singgih. Malih siki wenten sane kawastanin Sudra. Sudra puniki patah sekadi wangsa jaba utawi sang sor. Sane nomor kalih ngawentenang pabinayan warna utawi linggih utawi jabatan ring bahasa Indonesia. Linggih utawi warna puniki kepah dados kekalih niki nggih. Sane nomor A wenten kawentenan pejabat. Niki biasane linggih niki wenten ring tingkatan pekerjaan niki nggih, nika sane berkaitan sareng pekerjaan. Wenten sane maduwe jabatan tertinggi jantos sane terbawah. Nika pabinayan warna utawi linggih ring masyarakat. Nggih. Umpami niki wenten ring pemerintahan. Sane maduwe jabatan tertinggi nika pasti sampun kepala pemerintah. Nggih. Sane betenan nika wenten bawahan. Nggih. Dadosnyane niki bawahan patut nyinggihang kepala pemerintah. Nika mawinan wenten pabinayan warna utawi linggih. Nggih. Contoh sane lianan wenten ring desa niki tingkatan sane bawahan malih niki. Ring desa sane pejabat tertinggi nika wenten kepala desa. Lan jajaran sane wenten ring desa. Nika patut kasinggihin sareng masyarakat sane wenten ring desa. Nggih. Nika duaning wenten warna utawi linggih ring masyarakat. Contoh sane liyana niki wenten ring sekolah. Ring sekolah sane dados pejabat tertinggi nika kepala sekolah lan guru-guru. Dadosnyane alit-alit utawi sisya sane wenten ring sekolah patut nyinggihang kepala sekolah lan guru-guru. Nika mawinan karana wenten pabinayan warna utawi linggih. Inggih, iwawu Bapak sampun boleh nyelasang duaning kawentenan anggah ungguhing krananyane wenten triwangsa miwah wangsa jaba.
kawentenan triwangsa miwah wangsa jaba puniki mawinan metu tata krama rikala maba baosan. Tata krama puniki wenten sane nomor siki rikalaning wangsa jaba maba baosang ring triwangsa patut nganggen basa alus. Dados nyane rikala wangsa jaba utawi sudra wangsa maba baosang ring brahmana, kesatria lan wesya patut nganggen basa alus. Nggih. Malih siki wenten wangsa jaba rikala maba baosan ring wangsa jaba dados nganggen basa andap utawi basa kepara utawi sesamen basa kepara utawi andap. Nggih. Dados nyane yening sampun wangsa jaba maba baosan ring wangsa jaba nika dados nganggen basa andap. Nggih, yening sampun wangsa jaba ke triwangsa elingang patut nganggen basa alus. Lianan ring kawentenan triwangsa sane mawinan wenten anggah ungguhing basa Bali duaning kawentenan pabinayan warna utawi jabatan. Punika mawinan metu tata krama sekadi puniki. Rikala pegawe maba baosan ring pejabat patut nganggen basa alus. Punika taler rikala pejabat mabaos ring pegawe dados nganggen basa andap. Nggih, niki sane maduwe jabatan tertinggi rikala maba baosan dados nganggen basa andap. Nanging nenten dados nganggen basa kasar. Mangkin yening pegawe sampun jagi maba baosan sareng pejabat sane baduuran patut nganggen basa alus. Nenten dados nganggen basa andap. Inggih, mangkin selanturnyane materi indik anggah ungguhing lanturang Bapak anggah ungguhing basa Bali nika dibagi dados telung sora. Nggih, dados tigang sora. Napi manten saneka pertama anggah ungguhing basa Bali nika wenten anggah ungguhing kruna. Sane nomor kalih anggah ungguhing lengkara. Sane nomor 3 anggah ungguhing basa. Nggih, nika tetiga macam-macam anggah ungguhing basa Bali. Sane jagi kepelajahin mangkin nika sane paling badur utawi nomor siki. Indik anggah ungguhing kruna. Nggih. Ring basa Bali nika wenten kruna, lengkara, miwah basa nyane. Sane ka pertama dumun pelajin indik kruna. Nggih, nika anggah ungguhing kruna. Niki aturan nganggen kruna. Kenten niki nggih sane jagi kepelajahin ring anggah ungguhing basa Bali mangkin di kelas 6. Anggah ungguhing kruna. Malarapan antuk kawentenan linggih krama Baline sane matios-tiosan kadi kabaos ring ajeng mawinan kruna-kruna basa Baline maderbe wirasa sane matios-tiosan. Manut wirasanyane kruna-kruna basa Bali kepalih dados 6 sora. Inggih punika siki kruna alus mider, kalih kruna alus madya, 3 kruna alus singgih, 4 kruna alus sor, 5 kruna andap, 6 kruna kasar. Bangyang aluhang alit-alit ngapalin
elingang wenten 4 kruna alus kalih kruna andap lan kasar. Nggih. 4 kruna alus, kruna andap, kruna kasar. Nika angin ngapalin kruna-kruna basa Bali. Mangkin napi nika kruna alus mider. Niki kruna sane nomor siki dumun nggih. Kruna alus mider nika disingkat AMI. Kruna alus mider inggih punika kruna-kruna alus sane rasa basanyane maduwe wiguna kekalih. Dados kaanggen nyinggihang sang singgih miwah kaanggen ngasorang sang sor. Tiosan ring punika kruna alus mider taler maderbe wangun andap. Umpami niki contohnyane wenten ring lengkaro niki kekaryanang Bapak nggih. Sane nomor A ide pedanda sampun rawuh saking Jawi. Ane nomor B adin titiange sampun rawuh saking Jawi. Lengkaro sane nomor C iya suba teka uli Jawa. Nika kawastanin lengkaro andap. Lengkaro ring baduwur wenten 4 kruna sane maderbe wirasan alus mider. Napi manten nika nggih. Sane nomor siki wenten kruna sampun. Nika kruna sampun termasuk kruna alus mider. Wenten kruna rawuh. Rawuh taler termasuk kruna alus mider. Kruna saking, kruna Jawi nika termasuk kruna alus mider. Napi mawenan kepapat niki kepapat kruna niki termasuk kruna alus mider duaning. Contoh Bapak kruna sampun. Sampun nika dados angin rikala mabebaosan ring ida pranda utawi sang singgih taler dados angin kruna sampun puniki rikala ngorahang adin tiange rikala mabebaosan sareng ring ida sang sanesinggihan nika taler nganggen kruna sampun. Rawuh saking Jawi nika taler dados angin nyinggihang sang singgih lan ngasorang sang sor nika nggih. Taler elingang yening kruna alus mider nika maduwe wangun andap. Nggih. Mangkin aturang Bapak taler contoh kruna-kruna sane tiosan sane lianan niki. Umpami niki kruna andapne dumun aturang Bapak wenten nawang. Alus midernyane uning. Engsap, lali, inget, eling, sanget, banget, ngadep, ngadol, tusing, nenten, ada, wenten, gede, ageng, miwah sane lianan. Nika contoh-contoh sane presida Bapak ngaturang. Lanturang Bapak sane nomor kalih mangkin wenten kruna alus madya. Nika disingkat AMA. Kruna alus madya inggih punika kruna-kruna basa alus sane rasa basanyane magenah ring pantaraning alus singgih utawi asi miwah alus sor. Pantaraning nika artinyane di antara, nggih di tengah-tengah antara alus singgih antara alus sor nika nggih. Singgih sareng sor di tengah-tengahna nika pantaraning artinyane. Kruna alus madya puniki makanten pisan variasi kruna alus tiosan. Tiosan ring puniki wenten kruna-kruna rasa basanyane alus madya. Alus sane manengah utawi kirang becik yening angin mababaosan sane alus. Nggih, dadosnyane kruna alus madya niki duaning di antara singgih lan sor
niki ten becik angen mababaosan ring sang singgih. Niki dados kaangen mababaosan ring sejawat niki nggih. Teman-teman sane tegahang malih kidik. Yening sampun ring sang singgih sampunang nganggen kruna alus madya. Contoh kruna alus madya inggih niki cingakin. Kruna andap, kruna alus madya, kruna alus mider nyane niki aturang Bapak nggih. Wenten kruna ene utawi endo. Kruna alus madya nyane niki, nika. Alus mider nyane puniki, punika. Elingang niki. Kruna alus madya nika menengah nggih. Contohnya niki wenten alus singgihne seharusnya puniki. Alus sorne nika punika nggih. Di tengah-tengahnya bang yang dados alus madya niki. Pune icalanga nika mawasta di tengah-tengah nggih. Niki, nika. Nggih. Nika maksudnya nggih wenten kruna punika sane ten jangkep kak diucapkan nika mawinan dados kruna alus madya. Contoh sane lianan wenten suba dados nyane ampun. Seharusnya niki sampun nggih. Wenten kruna iyang saya niki. Dados nyane alus madyane tiang. Seharusnya alus mider utawi singgih nyane titiang nggih. Titiang. Bang yang dados alus madya niki tiang gen icalanga tine malih siki. Nggih. Contoh lianan wenten nah. Nggih. Seharusnya inggih. Wenten kruna ketu. Kenten. Sepatutnya sapunika nggih. Wenten kruna tusing. Alus madya nyane ten. Seharusnya nenten. Wenten kruna dini utawi ditu. Alus madya nyane driki drika. Seharusnya singgih utawi alus mider nyane iriki irika. Miwah contoh sane lianan. Mangkin landurang Bapak sane nomor 3 nika wenten kruna alus singgih. Disingkat niki ASI. Kruna alus singgih inggih punika kruna alus sane keangen nyinggihang sang singgih. Kruna alus singgih puniki pinaka panegep kruna alus mider. Santukan kruna alus singgih nenten maderbe wangun alus mider. Ring kamus anggah ungguhing basa Bali sampun kaunggahang kruna-kruna basa Baline sane maderbe wangun asi miwah asu. Inggih, dadosna niki yening sampun alus singgih nenten sampun wenten alus mider nyane niki. Dados ene alus singgih krunane punika utawi alus mider dados angin. Nggih. Nika pateh singgih lan miderne niki krunane pateh sampun rasa basanyane singgih. Nggih becik niki. Contoh kruna alus singgih. Nggih. Niki saking kruna andapne dumun karyanan Bapak alus singgih alus sornyane. Nggih. Elingang alus singgih yening alus sor niki anggen ngorahang raga rikala mababaosan ring sang singgih malih jebos nggih. Ngasorang raga. Rikala matur sareng sang singgih patut raga nganggen kruna alus sor rikala ngorahang raga utawi sang sane betenan ring sang singgih. Contohnya niki wenten mati. Alus singgihne sedo. Alus sornyane padem. Nggih. Mati. Iya mati nika andap. Alus singgihnyane ida sedo. Nggih, ida nika sang singgih.
Mangkin yening mababaosan ring sang singgih ipun padem. Nggih, ipun padem nika ngasorang dadosne. Nggih. Mangkin wenten kruna bling. Alus singgihnyane mobot. Alus sornyane abot. Iya, ide utawi dane. Alus sornyane ipun. Nepokin. Alus singgihnyane manggihin. Alus sornyane ngantenang. Madan, mapesengan, mawaste. Padidian, ngerage, newek. Pules, makolem, sirep. Panak, oke, putra. Alus sornyane pianak. Madar, ngerayunang. Nunas utawi ngajeng. Maju, makoratan, makebotan. Ngenceh, mawarih, mabanyu. Nggih. Elingang siki jelasang Bapak contohnya ne wenten kruna madan. Andapne niki madan. Yening ngorahang ide sang singgih contohnya ne brahmana patut nganggen kruna alus singgih mapesengan. Alus sornyane rikala dot ngorahang adan sang sane betenan ring sang singgih patut nganggen mawaste. Titiang mawaste. Ide mapesengan. Nggih. Iyang madan nika andap. Nggih, nika contohnya ne kruna alus singgih. Inggih, mangkin sane nomor 4 malih siki kruna alus nika kruna alus sor utawi disingkat asu niki nggih. Kruna alus sor inggih punika kruna basa Baline sane mawi rasa alus. Kangen ngasorang raga utawi anaki tiosan sane linggihnyane sor utawi andap. Inggih. Contohnya wawu sampun akeh taler aturang Bapak ring contoh kruna alus singgih di depan. Nggih. Nika sampun akeh taler mangkin Bapak ngaturang malih contoh sane lianan. Wenten kruna mati. Alus sornyane padem. Alus singgihnyane sedo, mantuk, lebar. Nggih. Ngencah wawu sampun. Mangkin ningah. Miraga, mireng alus singgihnyane. Kenah. Alus sornyane mana. Alus singgihnyane pikayun. Ngomong. Alus sornyane mapajar utawi matur. Alus singgihnyane mabaos. Ngemang. Nguwehin. Alus singgihnyane ngicen. Gelem. Alus sornyane sineng kaon. Alus singgihnyane sungkan. Ngabo. Alus sornyane muat. Alus singgihnyane makte. Ban. Alus sornyane antuk. Alus singgihnyane oleh. Awak. Alus sornyane dewek. Alus singgihnyane angge. Meju sampun taler wenten di depan wawu aturang Bapak. Nggih. Contoh sane lianan iring Bapak malih ring pelajahan kruna lengkara kaya niki akeh sampun aturang Bapak malih contoh-contoh kruna ring lengkara ne punika. Inggih, mangkin kruna sane nomor 5 niki wenten kruna andap. Nggih. Kruna andap puniki kawastanin kruna lepas hormat utawi kruna kepara. Inggih punika kruna sane rasa basanyane andap utawi endep. Nenten alus mewah nenten kasar. Kruna puniki kangen mabaos antuk anaki sane sesamen wangsa. Sesamen linggih utawi sang singgih ring sangsor. Kruna andap maduwe wangun alus. Nggih. Niki maksudnyane kruna andap niki dados anggen mababaosan ring pateh wangsa. Nggih. Contohnya niki sudra
utawi wangsa jabo dados sesama wangsa jabo angin utur maning wenten sang singgih ring sang ane betenan dados nganggen kruna andhap nggih. Nanging elingan yening sampun sangsor utawi wangsa sane betenan matur ring sang singgih nenten dados nganggen kruna andhap. Patut nganggen kruna alus nggih nika dumun. Mangkin contoh-contoh kruna andhap saking di depan kruna alus sampun taler aturang Bapak akeh nika kruna andhap nggih. Niki malih kidik aturang Bapak contoh kruna andhap wenten kruna suba, mare, dingeh, ngigel, pana, eda, meme, mai, bangun, teka, aba, ngenceh, medar, alih, beli, bapa, melali, pules, miwah sane lianan. Kruna-krunane punika pasti sampun maduwe wangun alus. Nggih, elingang wangun alus niki baik wangun alus mider, wangun alus madya, wangun alus singgih, wangun alus sor. Nggih nika elingang. Inggih, sane terakhir mangkin sane nomor 6 nika wenten kruna kasar. Nggih, napi nika kruna kasar? Inggih punika kruna-kruna basa Baline sane rasa basanyane kaon. Kaon niki artinyane jelek. Nggih. Saha ketah nganggen mabaos rikalaning brangti. Brangti nika artinyane miyegan, memedih nggih, marah-marah niki. Rikalaning marebat pateh nika utawi mamisuh. Niki kruna kasar pasti sampun biasa alit-alite ningehang utawi nganggen ngucapang nggih. Men sampun pedih basange ngajak timpal sampun pun kruna kasar biasane niki ka ucapang nggih. Contoh kruna kasar niki wenten anapnyane aturang Bapak taler sareng kasarne. Anggen membedakan anapne napi yening kasarang anapne punika napi dados nggih. Anapne dumun wenten kruna mati yening kruna kasarne bangka. Bangka polon boy kenten contohne niki nggih rikalaning brangti utawi memedih. Wenten medar kasarnyane ngamah utawi nidik. Icang kasarnyane ake. Cai utawi nyai kasarnyane ibo. Munyi kasarnyane pete. Pules kasarnyane medem utawi memelud miwah sane lianan niki nggih. Men sampun kasar krunanyane niki pasti pesuang rikalaning mabebaosan memedih utawi miyegan niki nggih. Yening dados kruna kasar niki kelidin dumun nganggen. Sampun sesai nganggen kruna kasar. Duaning rasanyane niki kaon elingang jelek rasane niki nggih. Inggih nika dumun indik kruna kasar. Inggih asapunika dumun sane presida antuk Bapak ngaturang indik anggah ungguhing kruna basa Bali. Iwawu sampun wenten saking napi mawinan kawentenan anggah ungguhing. Napi manten bagian-bagian kruna basa Bali nika sampun taler Bapak jelasin. Dumugi napi sane presida antuk Bapak ngaturang penjelasan iwawu alit-alite sida meresapi memahami taler bisa nganggen rikala mabebaosan. Inggih. Asapunika dumun mangkin puputang Bapak antuk paramo santi. Om Santi 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 Om.